Kenya William Ruto notelone gana gi gana mag jotend pinje maoko e nyasi mar iko jang'wech Kelvin Kiptum yo keyo South e County ma Elgeyo Marakwet. Joot, wede kod osiepe notimo nend mosenindo Kelvin Kiptum kaka jang'wech mane nigi nyalo manoting'o nying Kenya malo. Oganda mag jong'wech kaachiel gi jatend jong'wech Sebastian Coe notimo nend Kiptum kaka jalno mane nigi lokruok maduong', kata kopo ni Sebastian Coe ne en president mar World Athletics e kinde ma Sebastian Coe ne en jatelo mochung' weche mag ng'wech. Nyaka sani Kiptum nochako ringo kapod oraga. Gie thuolo ni piche minyalo neno go gin piche machiel kachiel e kama koro idhi kane ringre Kelvin Kiptum e kinde ni eri ma bende nochaki gi nyasi mar alam manoyuore gi jatend piny Kenya William Ruto, jatend weche mag ng'wech e pacho ka kaachiel gi mamoko. Ote mag lito gi kuyo ioro gi jo Kenya ka en rapar mar jang'wech Kelvin Kiptum e kinde iko mare manotime gwenge ma Elgeyo Marakwet. Piche muneno go gin piche machiel kachiel mowuok kama koro idhi kane Kiptum. Hand over. Thank you. You are welcome. Asante sana mchungaji. Familia na waombolezaji, tuko hapa kwa tamati ya sherehe harusi ya mwisho ya huyo shujaa wetu. Tutafanya shughuli fupi sana ya kukabidhi nyumba hii rasmi kwa familia. Haya ni makao mapya ya familia, na hii ilikuwa ndoto ya Kiptum. Kiptum alikuwa na ndoto na azma na nia ya kwamba haya yatakuwa makao mapya kwa familia yake. So tunatimiza nia yake kuhakikisha kwamba haya yatakuwa makao ya familia. Na vile vile mzee Samson Chiruyot, baba yake marehemu, alitoa nia yake vile vile ya kwamba angependa kukaa pamoja na familia yake kwenye boma hili. Ndio sababu pale mbele yetu kuna nyumba ya pili ambayo imeanza kutayarishwa, ambayo itakuwa nyumba ya mzee Chiruyot pamoja na mama Mary Kagongo. So tutamkaribisha ndugu yangu Waziri Kipchumba Murkomen aweze kutuongoza katika kukabidhi boma hili kwa familia kwa rasmi. I just want to say this will be very brief. His Excellency the President would have loved to be here at our program in the Songa Kidogo, and he has to, as you know, he has to go all the way up to Namibia later. And so mzee na mama na Mrs. Kiptum na watoto wenu, tunataka kusema kwamba hii ni ishara ya ndoto ya ndugu yetu Kiptum, na this is just the beginning. This is just the beginning. God will ikawasaidia kusonga mbele. Ya pili, neno sikuweza kusema pale, lakini Mheshimiwa Babu alisema tutasimama na nyinyi kuhakikisha yale yote imepromisiwa na marafiki imefikia nyinyi kwa njia ya kisheria na kwa njia ya kulinda nyinyi. Hiyo ni pamoja na ndugu zangu wa cabinet, kuna kitu wametoa kama binafsi, kuna ya serikali, lakini kuna mawaziri wametoa kitu yao kama mawaziri. Itaingia pia katika hiyo njia ambayo imesemekana ndio isaidia familia yenu. So without much ado, it is now my pleasure to contractor has given us the keys. Tutapatia Mrs. Kiptum. Basi ni kuhandover rasmi yetu, ni kupiga makofi wapendwa. Asante sana, asanteni sana, asante sana. Wamepokezwa vifungu kirasmi. Kwa hivyo nyumba ni ya mama, na sasa
Tutaandika sasa kanisa. We want to take the shortest time possible, na kwa sababu sisi ni wengi na nyumba ni kiasi ilivyo, hatutaingia wote. Nitaomba mama na familia, CS wote wawili na bishops wawili. Sisi wengine wote tutakaa nje tukiongoja. Bwana Yesu asifiwe. Si nidhamu tumeweka tangu asubuhi, hata wakati huu bado tutaendelea. PS wa housing, asante. Alafu our governors itatosha. Our governors na mheshimiwa hapa, asante. Sasa mtaniruhusu nialike baba askofu aweze kufanya sehemu ya maombi kwa ufupi, wale ambao wanahusika pamoja na kushika maji, tafadhali. Basi tushirikiane wapendwa kwa kusema sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu jinsi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa falme ni wako na nguvu na utukufu. Baba mwema, tunakushukuru sana usiyebadilika. Wewe ndiwe yule jana, leo na hata milele. Daudi akasema, na yainua macho yangu ni yatazame milima. Akauliza mahali msaada wake ungepatikana, na akakiri akasema, msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, tunasema pia ni Mungu wa familia hii katika jina la Yesu. Na kwamba Mungu, kwa sababu ya neema zako, serikali wameweza kusimama na familia hii wakiongozwa na rais wetu mpendwa, na wamejenga makao haya yaliyo mapya. Tunazungumza baraka katika jina la Yesu. Tunapoweka wakfu nyumba hii na kuibariki kaza, tunaomba Mungu wetu yabariki maji haya yakaweze kufanya kazi haya kwa utukufu wa jina lako. Weka wakfu na kuyatakasa ingia mahali hapa, wakutane na baraka za Mungu. Utawabariki wanapoingia ndani ya malango yao, utawabariki wanapotoka. Na hata kwa muda mfupi mwili wa mpendwa wetu Gelfi atakapoingizwa ndani, tunaomba Mungu wetu kwa ishara tu ya kwamba Baba mwema, kwa kweli umesema nyumbani mbinguni kuna makao mengi, na tunajua ya kwamba Mungu itakuwa ni ishara ya kwamba kwa kweli Mungu umetembea pamoja nasi. Asante kwa mafundi ambao wamefanya kazi kwa ustadi na umaridadi sana, kazi njema, na kwa kweli Mungu inaonekana kwa utukufu wa jina lako. Uyabariki maji haya katika jina la Mungu Baba na la Mwana. Manakamano e nyasi mar kopo kar yweyo mare mogik jang'wech Kelvin Kiptum no, jo Kenya nooro ote magi mag lito gi kuyo kaluwore gi tho mar Kelvin Kiptum. Yeiko mabende dhi nyime gwenge ma Elgeyo Marakwet. Mae kaka ne giparo Kiptum. Gie kindeno min od Kiptum ma en nyadendi ma jahigni 20 osemi ayanga ot manogerne Kiptum ka jatend migao mochung' weche mag udi kaachiel gi mano matuke bende gin moko kuom jogo mochiwo lwedo e chiwo odno ero ayanga, kendo osegwedhgi gi askof ka gidonjo e ot manyien no ero ma piny owacho nyogero ne Kiptum. Bende inyalo paro ni moko kuom jotelo madongo ma bende noyuoro gin kaachiel gi jatelo mar Athletics Kenya Meja Jackson Tuwei, kaachiel gi jatelo mochung' ne ng'weche piny mangima kata jakom mar ng'weche piny mangima iluongo ni Lord Sebastian Coe, ma bende nowacho ni noloso gi Kiptum mana ndalo 5 motelo ne tho mare kane gichano weche mag dhi e nyasi mag Olympic. Gin gigo ma bende osetimore mathoth chakre okinyi. Ote nobiro mang'eny mokalo koa kuom jong'wech machalo Faith Kipyegon kaachiel gi jong'wech mamoko duto te
ma bende ne oyuoro e nyasi mar kowe kar yweyo mare mogik, migosi Kelvin Kiptum. Inyalo paro ni Kelvin Kiptum nche notho e masira makoch mar wang' apaya tarik 11 en kaachiel gi japuonj mare Gervis Hakizimana mawuok e piny Rwanda ma bende nosekowe kar yweyo mare mogik. Oseting'o Kenya malo kendo nying Kenya ne prodhi ting'o malo otho kapod otin. Otho kapod ndalo ne pok oromo. Omiyo akwayo awuoyo kawacho ni Kiptum en ng'ama oseting'o Kenya malo kendo agombo ni kaber to Nyasaye oket chunye kama okwe. Kiptum en ng'ama nyo pod tin ma pod ne nyalo ringo ng'we mabiro kendo pod nyalo keto Kenya kata manyo tho ni nyo onego bed odhi e ng'wech moro e piem moro mondo mi oting' Kenya malo. Wawito ng'ama duong' ahinya e Kenya. Yudo ng'ama wuok e Kenya ka ringo kaka Kiptum tek to nwaseng'eyo ni wayudo jang'wech maduong' marahuma. Koro wawacho ni wan bende wan gi lit Kisumu City nikech wawito ng'ama